macik. Wan. Meubi peng 2000 macik kacit hana laen asai kata mengkeuno. Alahai macik krit. Bitka udin kurang aja tat. Pene pegaki kurang aja, idrune kurang aja peng taalaik 2000-han nejet jok. Oka udin ka aswat sambot tebit laju ke udeh lem kamaki. Kiban caranyo baksu taalaik peng. Ala bak kuci lek bak mak dile. Mak oi, macik drone tatkrit lagu, peng 2000 talakehan gebi. Peka-pega udin, macik ki kapegah, nyan maaki hai udin macik ka hai udin. Oya nye hehehehe maklon na pekunek pegah neutem denge. Putra kanak pegah. Keuno nejak beto. Yung peunan ci pegah laju udin. Peng neubi 2000. Bakia keh ka alek hana kumita pengki. Maangen anak sama. Peunan kapega udin kaci ulang si getak. An eku ulang nyan ki han neubi woi ki intek. Mahan meusehan neubi maaki baku jak cuka meng manteng. Ya tepeng 2000. Bak maakeh kalake. Mak geyu lek bakah, kakayu lek bak mak. Gepeka alek bak kimen, nakakubah. Men ike kedroane su, aduke keki, pen nai. Bit droane ayah lage arakate. Lon fadil kunek ek kecik kibak bakah. Jet ka ek laju. Kiban bakah, ek cocok dile. Cocok tat, kabere mesemenan, kapegah. Ya meseki ek kecik kiban bakah. Jet cocok tat. Ka ek laju ta blokede-kede meu dua boh. Ka abre meu semenan nepegah. Nyolon ayah kajet kekecik. Kajet kabere. Misi getanyo peunan. Lagi ta pegah broken laju. Kabere mesemenan nepegah. Dan, mulai urunyo idrone ayah, kajet ke asisten lon. Oman ka udin, baru tingkatnyan umbong uberaya. Beka bantah, hana kubusa penyan intekah. Kabere mesepa kecik lempap. Hai pa kecik dot lon sidru paken hana dibi, PKH, trep tat ka. Hana kutume urusan atakah lon. Pak kecik paken menan nemesu, keinong lon. Hana kutume urusan PKH kah lon. Sun nejaga pak kecik dot bek kurong pepe yang na ate muka keh. Kawate fontat mametat habake, inoe ureng gampong hana kabuhyum. Hahaha lagi arakate.